mladih političara koji žele da sprovedu brze institucionalne promjene, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare potpredsjednik gradskog odbora GSS-a Osman Balić, koji je kao kandidat koalicije DOS reforme odlukom birača postao novi odbornik Skupštine grada Niša. Obraćajući se novinarima, Balić je naglasio da mu je drago što je postao odbornik u sredini gde žive narodi različitog etničkog porekla, te da je njegova predizborna kampanja bila krajnje iskrena. Prvo i jedina stvar za koju ću se zalagati je izgradnja kanalizacione mreže u ulici Mramorskoj. To je jedina stvar i završetak te infrastrukture oko kanalizacione mreže, jer je ta mesna zajednica i ta ulica je najugroženija ulica u gradu. Balić je također istakao da su lokalni dopunski izbori za odbornike u Skupštini grada i opštini Niš pokazali da ulazimo u period političke stabilnosti, što je potvrđeno i krajnjim rezultatom izbora kada je DOS pokazao svoju snagu dobivši 50% glasova. Niški odbor SPS-a tvrdi da